your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana Webegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. Asenchirenga mneyo mwancho mulina wego mwancho motega Story Yangu ndani ya Bagusi Global Radio. Taitugunga story kill you what you know, your story may encourage, your story may change somebody. Hello Bagusi Global Radio. Hello. Hello. Yes. Yes. Na kima mimbu yole. Aha, hello. Hello. Tumatinga network ya is misbehaving. Tuko katika ile kitengo ambacho tunafahamishana najua story yo wate hao na vera chencho mabu. Hello. Bado achamba drama nyorabuya yango na ndra tema kumurigi asenchira yende ngao toranga kanwi anyway ntomonyole buya tunyako toko sanga asenchira yeye mase. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana Webegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. Asenchirenga mneyo mwancho mulina wego mwancho motega Story Yangu ndani ya Bagusi Global Radio. Manyetengo batende butambenga your story nabura kanga amangana waitire ubugima bwao ni gobole style ngao. So we are trying to sing your story may encourage somebody. Ubugima bwao nabura chenchi ubugima bwo muntu kete bose story ubugima bwao nabo iragera muntu kete chenchi abantu bande beitira abantu abange sana. So today we have somebody online. We're gonna talk to her tugunga. Hello. Hello. Yes, wano kwa nyigule. Hello. Kwa nyigule. Bano ningo yuwete. Aha, nengo wana network yabere buya. Hello. Ningo yuwete. Bono tete tura sense media yo maite abantu abande baitera mangana abanga abande berusi omoyo abande bengentire abande bekolera mangana kete your story may change somebody's story. Mnabanya waitera ogimo bobe story ya una bera change obugimo bwo muntu ndomwa nteto to re story yao ochakira se ko ibuletwe ochakira se kwanyi ometwe ibu boss banya kwanyi ometwe na kiyo obugimo bole mpaka bono iga na kiya abana bagendera asencherenga bune yo na korteiro mpiro yo. So con aligana ase biamo no mulare fdeli ase de ya Bagusi Global Radio. Jeni gona ibole tukisi county yari bari. Sawa. Guest application. I don't know why. Tingo gwete buya. I don't know what I do because Don't you wait it? Tingo gwete buya. Network go sego sumbua. And I go iburanga bono continue. Okay, ega unyari bari masaba nona ibole tu. Omeroro gas
Obogima na akenta timu ndia sito tia rengi ya mono. Then ngasoma ngakafoma no na tikele Omerundelio. Nganyomu ngaenda se we bwirende no na one anyway. Nanyo metu mwaka 2005. Nimbuata abana batano noyo. Then obogimo bo tukamenya no mugakone aseme ka 8 mugakone abasiri obogimo bwayi. Agatutigase ingeria. Ende ngavero asengeria katema kurwani obogimo bukore na baiga. Ngara tiganso ke gocha nso ke egali gocha se chinse tia egal. Ende mbali kerioro. Bona linda bana ngabatiga mba masomo. Ngende te ko barigeria ali kuna batigete asengeria so lo ngende te ko barita ngati Bona enya ka ene ya ringe komina yule from last year. Ende ke ko na ya tipik school tabu. Ngawache nene nyonya balengoro wingo story me bono omo okaka awe na ko yomuchio no vale Kato buya. Vale mereli. Umisi ko yo mo enya ke ya nene enko ya komble. Aya ga minto. Ya tamanya pega iga. For sekarang agak tewan gua like kalau teman kiwasa ikialo bagateban ninga didio gosoka kama ogo gosoka gotiase onyene ndana bana lugesoka ti bana ba we namanya Nochenga iga network ya mami. Your network is not that good.
You'll do this, and I think I've told you what to do. You'll do exactly what I've told you. No chenga network ya Mwangire P. Network ya Mwangire, she has a very good story. Story abwatene story ngiya igoro ya mangana ya eteire asoboge mabwaye story abwatene story ngiya I guess nga mwali ko yigwa na byalenga very touching story no yomo wa bana ba minto bali banjite kweligele bakire kinsemo kya diaspora galia kunyara koga kweligelya kulende tigana mutebringa what she should do. Let her do it very in hurry. Tanyala koba toko sanga asenchira bene kimu mwanchomo ligere naboigo mwanchomo tikele bwaba gusi Global Radio. There is a very discouraging story, inside a story. When to era tanyala koba toko yunga na kialenge timatinga producer yambudura network nande let me try to fix something here so that ase enchira ya Now introducing My Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wepegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story Yangu ndani ya AGR FM. Ninkikeragera otosiriebosa abana bago nigo tokwerera tokweumia twebo ire chiguni Yesu tororere amavera amamochaito hatuatananire naye amasabaito aveire lyugibosiwao omwana Daudi tororera amavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa denompole Nyagoteta materane na bakwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengi ya mawakora nyasawe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro asengi ncho yogo promote abateli nyasawe meganda bamona ino. Amen. Shalom shalom. Nkamanya kurua ngamatega kitimbu atikende pino yono koni konyora tindown akamanya kurua raganta ikende ata ititalibesa aganta iturale nere mwe yemo ngunjo keiga amanya konga chingeni ama konga ne litoke igente kike kangechi ngamanya story yangu story yako mwancho mulenda boigo mwancho motegerere ndochenga jideka niko chiko minyoka kegima ebiro byandi ko chiko minyoka. There's a very nice story here. Stonera iga twali batera kurwase mwana yo minto spinika kama SCU Jantex kemuna akorera sana. There is a very nice story. It's coming in a short while. Chaka toko understanding story kiyo mwana yo mintabu ate twalengo nyara koba toko etegerera senjira yeye maseme okero kendo mwancho mulera bago mwancho mutegerere abanyolenga no bwate story. You know, you may have a story ekinyo kumise nkoro yao you feel like abante sengima tikabategerera story yao at least banyako bako go shauri ya senjira ngabone yumwancho mulera bago mwancho mutegerere igobono. It's better for you to share with us. Nabonya to share your story. What are you going through? By that time, onyorenga nigo tumara story yao. Nabonya sanga muna chitera se number yes me 0716059823 ndiposa nyaka batoka nyore story yao asintra ya masemo ime ya Abagusi Global Radio. That story is coming in a short while. Ngonya koba tutoka nyore story hiyo etunya koba toko sanga ase enchira ya bene kegima. Maite mabindo nyako toko so asensemo ya magazeti
ndonya kwa kumurikira abera atatu ndonya kwa kugenda sensemo ya shangazi tuamurikira boy abera atatu kurende bono we are here kwa story yangu, my story. Tuko hapa ili tuangazia na kuyaangazia ni yapi yale ambayo unayapitia. Maybe kuna jambo ambalo linakusugua sana akili, mwanaro rako sumbua akili sana kwa nyata kwa wetera wasikuwa nyata kwa koruna ye as an individual se amate abanya kwa korwa na butoko sangamo na tuko cha maika wetera sina namba esi 0716059823 nyiranga ba kusigilo radio. We do what we call live streaming yaito etoko nyakora centre ya digital centre yege digitali ngora bonya kwa sangamo 90. We also offer what we call photo shoot nyaka batoko ko civic ya chingi ya igachi ya chinsera centre ngamne yo mwancho muligele. I told you we have a very nice quality. Let me show you as an example. This is my first time in siku yangu ya kwanza. Na nimefurahia kabisa. Ndio. Okay, utaambia je yule ambaye anasikiza ama anategea AGRFM? So ambia muendelee kutegea. Na mbarikiwe. All right. Esini anerega igatoko morokanga nerengo gakoro kwange sini ya moteli kabisa centre ya bene ime ya AGRFM ekero to gucengera ritu ko ryo mwana bwa bagetutu to manyengo nga kyokoro kwa ngoro kulavi 254. Happy birthday Videl. Amekuwa rafiki yangu sana, ni mwaka inaenda kuisha actually. So happy birthday, enjoy. Ingia kwa hii club yetu ya uzee. At club ya uzee. Meanwhile sengenjo 255. You can see the quality is very nice. So that is what we offer as Abagusigilo Radio. Nabonya koko sangamo 90 na boto ligo tera namba esi 0713745447. Etunya kwa toko kolera amangananga muna you remember nga photo shoot na ere mabu kwa trendo na live streaming ebengane kanisa matanga anonsia soberete. We do live streaming. Tu katika kitengo cha story yangu, my story, pale ambapo unatuelezea, unatuzimulia maisha yako, pale ambapo ulizaliwa, what happened kwenye ulienda shule, na yale ambayo umeyapitia yenye unaona wenzako ama sisi kama marafiki na pia dunia mzima inaweza kusikiza kisa ambacho kilikutendekea, familia ambayo ulireisiwa. Nasokuwa anaitwa bantu baroroba kinetwa ase familia duni. Kuna zile familia ambazo zina abantu basigeti abantu bachionerete asenchirenga une yumancho murigere naboigo umwancho motegere baba gusigila barede. So nabonya ko sangamo na nje onge story ya senchira ya masemo nyako to sanga senchira ya masemo ego ebinto bigende ase enchira ya bene kimanyiranga inamba ya studio nigere 0753241889. We are live as on ya YouTube na bakugenda karunya ko like, subscribe, share tunyako tukunga which story is this lady abwa tata yoto ya regero ye story ya tanga story yake, labda kuna jambo, kuna mambo ambayo ameyapitia yenye tungeweza kuyazungumzia, yenye tungeweza kuangazia, yenye tungeweza kuangalia ni yapi haya. Kolendente kala mnyaka jiduka ngoyira nanda ase embeo tunyakoba toko odigeria story yo asentira bene kingo kumwancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobosemia inde tunyako batogo serio botaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli Mabiria ni gontegerete omugusi Global Radio na Abagusi no mugusi tabauti akinero nche mononko jeruka Abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio botaka gusi yeito yali konyarekana gaki Timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete Abagusi Global Radio ncutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo ndorwara ndobwena kero kiombura twarwara kero kiomuna kera twensi tutochamo gaiga ase Abagusi Global Radio ambia mono. Okay, motegerete Abagusi Global Radio abantu baminto morwara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta ko bise korwabu ntobwa to morobo go sambo bokima nesuguma tori bokimekeni karibu. Emotegerete Abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusi Global Radio.